Halor Kapatisi TV Kabul ka machine ka balas snacker pang ka bakham scam kamstet kamklan bat baduna bam umpia Adrieal ranam ki syndrome ubedang khalai stem karta. Udu Heprit ube ya ke football, but nadu budang red kata hakarta ke badang saus nem ulas dang ban kenjet ball. Bungi kelab kala Jied ya uban lekai nadu menshwa, namar urlong ubet tebet Henry hayeng pat Kim Snguday buoni lekai kum taki klem ailat ya tat hadu menta. Kini ketika kenti ke bawa ulayo alat pat ban Leit Mihkhmat ya ke icon football coaching school Southwest Bengal, India shati Thailand. Nakaliang jong ke Playfit Football Coaching Academy. Kelab hayu Adrieal ranam banit trial Shah Guwahati nakabenta ko wika club. Tang bajarin khatno makamday nakabenta ka tiga club. Rede penban bulayo yakani ka kabuksir. Adrieal ranam ki syndrome kunjung ba bante syndrome. Usyong usa halumau ba. Ka Youth Games lembat ke jinga snok ti jong ke Eurasia Football 7 Confederation kumjuru ka Global Association Football 7 lani ke GAF 7 Klapins Camp banamar ke jing tebet jong Adrieal ranam lingba ke jing hikai ha Playfit Football Coaching Academy la Jied ya ban Mihkhmat shaki Asian Football 7 League ke banlong nadu ka phulai tri urusau bat on penkun ha ka khundai tri urusau arajar aposan ha Phuket Thailand ya ke bon penlong da ke patong football club Kerteng jonga de Adrieal ranam ke syndrome ngasong asa halumuba ban nga le karu naka Playfit Football Coaching Center hamiglaya selo te menta ngayo banyap represent naka icon football ka banyo ban le kai ha Thailand cái ba fi kimi ti ba fin pen I ka sap ti kuno fin le kai ba fin le kami nanti ban pen I ka sap ti ha Thailand kalong ba le kai ba banyo ru banyo thap gol Hagani ka Playfit Academy ngayo ka jing kai shibun bat nga tip ru banya le kai football company namar bangla yo ka coaching ka jing pule jing fi pule jing mun phas ka jing pule ne fi pule jing mun phas ka jing la kai ne haka jing pule ta nga kham tuna kham practice ba ya ka football Real spa ya kak tien la jong pin dam kam ya ka bakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka tien khasi kardop lani phalor bli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong banya kiw yaw up, hinrengi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapati CTV, nakabenta ka jingmentoy upat ba.